Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Gino, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet, apay drama ti pakasarita ken ayat. Kat sapay la kumata makaipaay iti liwliwa ken adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gino dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Leonor, saan ka kumapalubusan nga agabrod? Ngamjak mat kaya ti agbalin a selfish. Amok akayat mo launay ti agabrod. Agyaman nak tamaawatan na. Sika at talaga ti the best boyfriend. Ngamin, suportado nak iti amin na kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka. Ipaay ko amin na pagragsakan. Basta tong palam titulagan ta ay. Promise. Ano malpas ti dua atawan na kontratam. Agawid ka, tagkalaysatan. Uwan, di ka madanagan. Agtung palak ititulagan ta. Itulod ka nga raw din. Rabiin. Ang mga nuberbero kanda ka ninyo balayo. Sige, mapantanga ro din. Uray siga, at dapay trabahom inton bigan. Kaano ti flight ni Leonor? Inton Sabado, pare. Itulod mo ka de. Natural. Amon pare, no siyak ti sika. Saan ko palubusan? At pa nagtalag ko iti kaayan ayat ko, pare. Saan mo maibaga ti gasat, pare? Kasano, numasulisog ijay? Sana kas na iti kaayan ayat ko. Uray kita, kalpasan ti dua atawan. Agawid day jay, kat agkalay sa kaminton. Okay, makamo ka nga road, pare. Itan sa di panang itulod mo kanilyo na saan ay anak kaw? Wan tatang, kas makita yung mat, agrubrubuat akon. Ay, may mayat ko man o nagkasar kayo nga umuna. Sakbay nga agabrod ni Leonor. Kurang ti ornong mi tatang. Iso a pinalubusak nga agabrod ni Leonor. Tapno manayunak pa iti ornong ko. Ken tumulong met ka no, para iti magastos, into nagkasar kami. Oray simple laeng ti kasar. Sana kayat ni Leonor ti simple, tatang. Maminsan ka no laang mata mapasamak iti biyag na ti agkasar. Bala ah. Isaw ti kaya na. Alang araw din, tatang. Patuloy akon. Ang mga numaladawak pa'y. Mala. Agat nandad kayaw, iti panagbiyahe yaw, ah. Kasano agpakada akon? Anad ka kumakanayon, ha? Kailiw kan tulakit, di. Uray si kamat. Agan-anad ka akanayon. Kailiw kan tumat. Alam dito a rosary. Dahito iti salaknib mo, iti ipapan mo iti adayo. Kaya ti kakararag ko, asapay la ko ma, tamaya dayo ka iti paggat. Agyaman na. O sige, patuluyot nga rodan. Ang mga numakasangi takpay, kat agbabawi ako nga ag-abroad. Mabalin ka dimat nga agbabawi ka. Ala, mapan ka nga rodan. Hi, good morning. Good morning, Matt. Damag ko nag-abroad ni Leonor. Wen, intulod ko iti Sabado. No kasta, nawayakan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mabalin mo ti sumurot kada kami no at the bar happenings. Ako sanak lata makasurot. Kasapulan ngamin nga agurnungak. KJ ka talaga? San, Matt? Ngam awan lati hili ko iti kakasta. Agawid aklangan, taginanak. Padasam tumot ti sumurot kada kami. Uray maminsan laan. Kumusta kan, mahal? Mailiwakon kan ka. Okay, aklaan mahal. Mayat magtitrabaho titoy. Nasayat nga rod no kasta. San ka unay agbambanog dita Kasi kaswam ti bagim. Narigat ti agsakit. Nang runa kat agmay-may saka dita. Wen, di nakpakadanagan. Laglagi pa mga ospital ti pagtrab-trabahuan. Tamok day ta.
Ngamrumbang lang nga palagipan ka. Uray man si ka, Ang nadamti sa lunat mo. Saan ka nga agin inom itinasangar, ha? Amumat akagurak na aginom ka. When nurse, saan nga ginom iti arak? Imbag man, tada ka na nakaw. Sa anak-anak kalutaw, tada nangayab kanya ka nag-birthday. Isa, pasensya kan tadyak naglutaw. Apay manan naginom kayo, tatang. Eh, Makapadakas iti salon at ti arak. wala tay, suday tati, bagbagakan ka ti, kayan ayat mau. Musahan na madin, no, sagpaminsan. Maday, no, balay la tanti ayan mau. No, di karumwar nga happy-happy. Ha, maburyong ka. Saan lang mat nga arak ti mabalin amang paragsak kada kayo, tatang. Anya pa nga. Ibagaman. Apay, sika, di ka masikuran. Balay trabaho lang tantehan mo. Di ka pa galiwaksay. Maday, no, kasta barok. Tatang. No, sakti sika. Happy-happy ka ba? Ulay, sagpaminsan lang. Pare, agaw-awis ni Eloisa. Birthday na inton umay alawas. Hintay wag happy-happy. Pare, amumat asana ka mapapaniti kakasta. Uray italaeng, pare. Pagbigyam ni Eloisa, ta birthday na. Pasensya ka talagan. Sana ka makaumay. Ay, talaga apaayam ni Eloisa? Kasaritak tulangan inton madamdaman. Talaga anaruam ka na kanayon amang paay kanya-kanya, Gino. Kaslasaan tayo magkakadwa. Amumata sana ka mapapaniti inuman, Eloisa. Sapay la ko matamawatan na. Okay, saan abar ti papanan tayo? Ijay balay ti papanan tayo. Ijay ko nga i-celebrate ti birthday. Siguro, sa anak mo na paayan. Sige man lang yan. Tap na awan na ibagbagam. Gino, agreeing kan. Nagawid amin na nabisitak. Kabaalam ka di pa, ha? Saan ko nakabalan tagawid? Ha? Agrig-rigos ti pa nagkita kay Loisa. Sige, asibayan ka. Tama panta, iti kwarto. Ito ka na maturog. Talaga, saan ko nakabalan ti agawid? Pasensya ka na. Sana kami na naram nga uminom iti arak. Okay lang. Ala, tumakder ka to mo nagta iti kwarto. Aday tanti ka, amak. Agindakan. Pasensya ka talaga na. Okay lang. Kunakmet. Among ka di, Gino. Napayagan nga agayatakan ka. Apay nga minasanak. Apan pansinan. Amumat nga dan kaya nayat ko, Eloisa. Saan kayo pa'y mata nagkasal? Isungad tapay namnamak. Siyak lang ti ayatem, Gino. Ay ayaten ka unay. Anya ti kayat asawan da ito'y Eloisa? Mama, apay asimrot kayo saan kayo nagtuktok? Asino da ita lalaki? Apay nga adda dito'y kwarto? Mabalin ka di, Mama. Rumor kayo pa'y laang. Ala, agbado kayon. Katurayan kayo ijay salas. Eloisa, kasano da ito yan? Anya langan ti ibaga ni mamam kadata. Saan ka nagbutang? Awan mo takas na. Baro ka, kan balasang akmat. Ngem addan ka ayan ayat ko. Amumat da ita. Kasano nga rin tinapasamak ka data? Alangan mo ta dinaktakdiran. Niya. Kayat ko ang makasao dagiti dadakkel mo, sika lalaki.
Masapol atak dram ti anak ko. Ngam, ma'am, pinilit naklang ti anak yo. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Ita tanalpas mo ti kayat mo iti anak ko, kas takit din ti ibagam? Nagawan ka ta babain mo? Dito'y pa'y mismo apagtangak. Pasensya kayon, ma'am. Ngam damagan nyo kumapay nga umuna iti anak yo. No anya tipod no anapasamak. Gino, adda na pasamak ka data. Naalam mo ti dayaw ko. Iso apang maasim ta ikasarnak. Kayat ko akasao dagiti dadakkel mo, lalaki. Ikasar mo ti anak ko, tanlusaan, dakas ti mapasamak! Dakkelan ti tiyan ko, Gino. Dandanin ti panaganak ko. Ngamaging ka kadita. Sanak pa'y anasursuro nga ayatan. Di nak mapabasol, Eloisa. Ar-aramidak mo ti amin, Gino. Tapno maayat na klaang. Ngamnam na maak, ano maipas ngay kun ti anak ta. Maayat nak tumat siguron. Asawa kan? Katawanan ti maramidak. No di sursuruan kang ayatan. Ngam ikan nak kumamat iti umno apanawan. Urayak day ta, Gino. Kat saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nay, nakapasyar ka mait anak ko. Kahit ko lang ti agdamag kada kayo, tatang. 2 atawan ni Leonor iji abroad. Rumbang ko managawidan. Bye-bye amo ni Leonor, tadan asawam. Kahit ko lang nga maamuan no nagawidan, tatang. Sigun iti damag ko. Nasakit tinakam na, gapo iti nadamag na apan nakikalaysam. Kasta ka di, tatang. Apay di mo pala nalipatan? Kinapod no na. Nasursurok matan nga ayatan ti asawak. Gapo ta nagsingpat kanyak. Masyanak pa'y kuanan no daduma. Bugbog kawak. Ngam as-asikasuan naklata. Saan nga reklamo? Sana nasaya day ta anak ko. Makapadakas iti masikaw. Tiyag saksakit tinakam na. Di kay madanagan, tatang. Manipod ita. Bumawi ak iti asawak. Isumatan ti asikasok ita. Uray para man lang iti anak mi. Una, taputot mo ngarod ti sikog na. Pasensya kan, Gino. Saan ka nakariing anasapa? Apay asikat yung lutluto. Rining nakkumaa, ta siya kung timang ituloy iti lutlutuam. Agtugaw kalat ta ditan. Manipod ita. Kayat ka mata na pagserbihan. Tadakkelan ta tiyan mo. Agpaiso ka diti bagbagam? Apay, di mo kayat? Kayat ko Kayat ko launay, Gino. Pasensya ka kuman ka nagiti nararamid ko iti kalabas. Kayat ko nga ipamay sa ti imatang ko kan ka. Agyaman akan ka, Gino. Katagkidawak mo't iti pamakawan iti naaramid ko kan ka. Naaramid ko ti kasjay. Gapo iti nalaos a panagayat ko kan ka. Saan ta na lagi pang tinapalabas? Tinapatagit ha? Kat timasakbayan. Gino, agriing ka. Nagsakitan ti tiyan ko. Aganakakon. Anya? Mabit lang nga rad. Isaganak tilugan. Kan riingat ni mama. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Kasladyak kabalan nga ibturan ti sakit na. Mabit lang. Anay ko, mama. Yakon kabalan nga ibturan ti sakit na. Ay, lumaban ka, iha. Gino, pardasam nagpataray. Napardasan ti pa nagpataray ko, mama. Amangan lumadisgrasya tayo. Diyos ko, tulungan niyo ko mati anak ko. Mama, nagkararag tayo. Uwan. Ay, Diyos ko, nawananan iti po ti asawam, Gino. Ay, sana mabalin nga dadakas ang mapasamak iti aginak, mama.
Ay, Gino, tanagam ti agmaniho. Naskan amay samput ko ide ospital, mama. Mama, madanaganak. Sapay ko mata makalasat dagiti aginak. Agkararagta, Gino. Patyo ka sana baybay anti Diyos ti anak ko. Basta napas naglakit diti pa nagkararagta. Sige nga rod, mama. Mapanak iti chapel da ito nga ospital. Agbati kayo pa'y dito'y. Tamangan no adda kasapulan dagiti doktor. Sumublat kayon to kanyak. Inton malpasak nga agkararag. Diyos ko, pangaasiw ko ma. Tasan nyo abaybay ti asawak kan ti anak ko. Aklunak akagurak ti inaramid na kanyak iti kalabas. Ngam nasursuro ko nga ayatan ti asawak. Ita ka di pa'y ti pan nakapukaw ko. Ta nasursuro ko nga ayatan. Agpakpakasyak, Diyos ko. Tulungan nyo ti asawak. Kayat ko asubadan dagiti kinasayat na kanyak. Isu apa nga asiyo ko ma. Tasan nyo ko mga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Agyamanak, Eloisa, tanakapuot kan. Katagyamanak, tawan ti dakas ang napasamak kada kayo kay ni baby. Gino, nagrigat kayam ti aganak. Kunaklakit din umataya kon. Kunak numadusa akon. Gapoy tinaaramid ko iti kalabas. Pakawanan na kuma iti nagbasulak kan ka, Gino. Lipate mo tinapasamak iti kalabas, Eloisa. Sika itan tibiyag ko. Kat jaklakit di ka baalan na mapukaw ka. Agyaman ak, Gino. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik na kita. Agyaman ak. Tanasursuro nakmatlaangan nga ayatan. Pagyamanak unay iti Dios, tanakalasat dagiti aginak, Mr. Lonely. Masursuro gayam ti agayat, nang runa no nasingpet ti maysa a tao. Tuy pagayam mo, Gino. Agyamanak pagayam Gino iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, sapay lakuma, taagtultulo iti panagayat mo iti asawam. Isu ti babae nga indatag mo iti altar. Isu arumbang laeng nga ayatem. Akas iti panagayat na ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged iti tinaga na Gino, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.